Okshaba akanisa ya St. James Cathedral akashize n'uruharo kwa kwebembirimo Omureeberezi wa Ankole the Right Reverend Dr. Fred Mwesigwa ogyanahweroho n'abandi bahereza ba mukama. Dr. Fred Mwesigwa nagira ngo omwaka 2023 gubo mwaka gukora okuro hamere washoma abaheburayo 11 mushoro ngo kubanza ngo kwikiza no kugira ubuhame hari yeke cyo takarebere tokacywasereho tokakerebere namisho gawe konkokine ho buhame nguniza kukitunga mbwe tugende no kora tukore kibanza cyo kubanza 2023 nizo wari yo kushemerwa nizo wari yo kunanuka rahanga tuyine nabo cyo tushemerwa munonga nk'abasenje James Cathedral raharo twazakanisa yako konjero omunyishingiro wa Mbarara City North Dr. Robert Rukari yashaba abikiriza abinakataka okugira ekibato mu itaka awa hati n'uburungi wa nyensi emifungwa emboga watahamako kandi n'ibyo bafite hakaba kandi twobiga ubwenge kutunga ahubwo twakorera Anyamtiba Church of Uganda Reverend Munyaneza owayebembera mokushaba yayigabikiriza okutana nechibi bikize yezo kuba mujunu wabo kandi byo nibyakwasa kuba bishobere omwaka 2022 obunu bubwire okubyebwa Yesu ya yorchiri rwitu no rubataho to kubasa kutobera mwene omwaka ogu ko kuzabrero kugira nucishabangu ruhanga abamana ganyu omushija no mukazi abategeki abebembezi omukanisa no mwihanga